Denmark Adios bino mu gishofirizo bari yanyumwazi yo mbere gwa leta wa Uganda Matters Catholic Parish mu misa yo kugushabira. Abunaba n'iminyendo atwejisecho imwe bakuru ni nyina mwebuze iwa kwejisechi ena tumanye ngo as all the people imwe baratuchera there must be a meeting point. Reverend Father Fidelis Yajangu Adios abira mugambire kwa kwetegura kutunga amako mu kwezi kwa 12 kandi akamwanjura no mukazo wabe naenda gukora na wamaka. Namwenjura ayirungu na haga yobu akabayine na n'umushitwe wabira twire na nyanjura kandi umbire ni manyamunonga nabakira kurunji twatanka kusheya ngabo tubuce kurunji bwo mu Seria twashemerwa munonga umushero rw'umuntu twatandika ikiganiro cy'itunka burisho abanyabuzare n'abanyabutegeki bamusima bwo buteganda. Kandi yija yaza Bugangari Secondary School uyakire umusiniya yo kubanza aho yafunze rumwisho n'ibyo bwebemeze kandi akaheza yo ngamukuru baba scout muri Ngomanya icyari natekateka much cheers tuntubere abwebemeze urugi has been a good leader here cyo kurebera about being the most youth is following him. Ero kono wese jimhamu the target is the audience are feeling. I've seen him today. Audience is dead. Bwanyuma yo kushaba abahagizi ba PFF bazibira bababi no mutumbi kugutwara mu motoka bari kugira ngo tubaragwa ihambuga zekerezi yanguhi n'abatayi baba bakwatwa polisi bari kwija kushaba. Polisi n'abamba bariyo murekura abantu abo baze kuzika connection kuko musinge ahitwaza kurigiro umwanya ogu twasigesha ndushe riyo mu mbuga y'ekereziya kandi abahagizi ba PFF bajya ntibabuza kurwo umwanya ogu mpaka batungiro buringaniza bito amanyisibwa ngo bwanyuma mutumbi gwiho umwanya ogu. Adios Denmark bino mugisha akazarwa mu akagwara ku Rwanda 94 kandi yafera myaka 3 naguma yo bukuru naza kuzikwa ncyakaro mu district ya Rukungiri. Ndi Anita Tukunda.